prvo što bih želio da se zahvalim ambasadi Francuske na ideji i pozivu kompaniji Voli da zajedno organizujemo današnju prezentaciju francuskih proizvoda, da zajedno pokušamo da vam približimo i da crnogorskoj javnosti pošaljemo poruku da smo počeli sa projektom približavanja francuske tradicije, francuske kuhinje Crnoj Gori, normalno poštujući domaću tradiciju, poštujući sve ono što imamo u Crnoj Gori. Smatram da trebamo kroz približavanje drugih tradicija u Crnoj Gori poslati poruku da želimo zajedno da koristimo ono što je dobro, a čuvajući svoju tradiciju možemo i u Crnoj Gori čuvati i tradiciju Francuske. Mi smo počeli, kao što znate, prije godinu dana na poziv isto vašeg prethodnika da radimo sa nekoliko kompanija iz Francuske. Bili smo im domaćini, bili smo im gosti i u prvoj godini smo odradili oko 1,5 milion eura uvoza francuskih proizvoda u Crnu Goru. Zaista smo ponosni na tu novu saradnju i imamo osjećaj kroz 3 nova partnerstva da imamo perspektivu da u budućnosti možemo graditi sa tim i novim partnerima iz Francuske jednu ozbiljniju saradnju koja će zaista, sam siguran, doprinijeti da mijenjamo na bolje navike u Crnoj Gori. Alors, Monsieur le directeur général, chers participants à cet événement, chers amis. Gospodine generalni direktore, dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, drago mi je što smo se okupili danas povodom degustacije francuskih proizvoda koji su nam sada dostupni u Crnoj Gori zahvaljujući kompaniji Voli koja je sa nama organizovala ovaj događaj. Kao što je gospodin direktor rekao, prije godinu dana predsjednik regiona Normandije predvodio je u Crnoj Gori delegaciju značajnih predstavnika poljoprivredne i prehrambene industrije, što je rezultiralo novom privrednom saradnjom i moram da istaknem saradnjom u oba smjera. Crnogorski uzgajivači jabuka su u Normandiji pronašli novo tržište za izvoz, a sa francuske strane Normandija, koja je jedan od naših najbogatijih regiona mliječnim proizvodima, ponudila je asortiman proizvoda zadruge Isigny, asortiman proizvoda kao što su puter, sirni namazi, sirevi, od kojih ćete neke imati priliku da probate danas. Koristim ovu priliku da pohvalim i da odam počast kompaniji Voli, koja je iskoristila ovu priliku i sa nama se zajedno upustila u ovu avanturu i crnogorskim potrošačima pružila mogućnost da probaju nove proizvode. Naravno, dobro nam je poznato da plasiranje novih proizvoda ne ide bez poteškoća, jer pored toga što potrošač ima svoje navike, on zna da ignoriše nove proizvode i često oklijeva. Kompanija Voli zna da su strpljenje i istrajnost neophodni za povjerenje klijenata. Stoga vam se zahvaljujem što ste na naše veliko zadovoljstvo omogućili crnogorskim potrošačima da upoznaju nove ukuse. Povodom francuske gastronomije, danu francuske gastronomije Goût de France, pripremili smo nekoliko jela koji sadrže francuske sireve i pripremila sam quiche Lorraine, croque monsieur, i piletinu sa sosom od sira brie i 2 vrste francuskih sireva koje su flan patissier i čokoladni kolač. Proizvodi koji sam spremila danas i recepti su iz marketa Volija. Sve sireve možete da nađete u markete Voli.